The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Anguvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele elihlelweni sive siyathuthuka luhlelo ke mbukeli lo watikwa ukuthi likulethela yonke intuthuko leyendakalako eveni laseSwatini uyakuvusela ke nokwazi iphumelele wakadlamini umphane nkosi wakibo bamfa benkosi bakavelezizweni khona eMangayane. Mbukeli namhla elihlelweni sitakuchubeka nekukulethela yonke intuthuko eveni laseSwatini eminyakeni lengu40 kusukela inkosi Mswati wesithathu yathatha sona sihlalo sebukhosi ngeminyaka wa 1986. Sitawucala ke mbukeli ngekukulethela umdwebi tithombe umnumzane Dr. Khumalo lobuya khona eMpumalanga eveni lase South Africa lowathula sona sipho kuwo emakhosi ngemgcibelo ebusuku. Sitawuphinze mbukeli sichubeke sikulethele imisebenti lefezekile eveni lase Swatini ngekusidwa ngito tikhwama letifana naso saka RDF letasungulwa ngiyo inkosi Mswati wesithathu. Asingene ke mbukeli elihlelweni ngethembe ukuthi udalthokotela kakhulu. Sive semaswati nabo bekuhamba bekhuta lona lwandle ngako kubusa kwawo emakhosi kule sive semaswati kangangokuthi sebalethe ngisho netipho letehlukahlukene letifaka ekhatsi nemdwebo webuchwephesha lokungiyo imetamo yekuhalalisela wona emakhosi ngekubusa ngayo inhlakanipho yaNkulunkulu. Umnumzane Dr. Khumalo welive lase South Africa eMpumalanga lapho kuhlala khona emaswati lamanyendi naye ubongela yona imbube yemhlaba ngekuthi ibe sibonelo ekubusweni kwaso lesive semaswati ngenhlakanipho. Kulomkhosi wekugujwa kweminyaka langemashumi lamane seloku ingonyama yathatha sihlalo sayo sebukhosi kanye nako kuyihalalisela iminyaka yekutalwa kwayo langemashumi lasihlanu nesiphohlongo. Umnumzane Khumalo wetfula sipho lesingumdwebo kuwo emakhosi e-International Convention Center ngalo lusuku lwe-Garden Party ngemgcibelo ebusuku. Lesipho semakhosi lesingumdwebo lokhomba buhlangani kwakubusa kwengonyama bukhulu baso bubalelwa ku4 by 2 meters. Umnumzane Khumalo uthi lokudweba lomdwebo kumthethe tinyanga letisithupha uthi uyajabula ukuthi sekuze kwafezeka liphupho lakhe lekuthi awethulwe kuwo emakhosi akuleli. So I'm very grateful to I've had this opportunity to go and present the painting in front of the king. It's been such a a wonderful experience. It's second time in Swaziland, and first time has been great. My second time has been extremely amazing. So I've worked on this painting 3 years ago because of my work is based on African art. So I started this some 3 years ago because Baba, the king, is called Mabusa Dive. So I wanted to capture, that essence of what the Swazi nation is calling him, and put as many people as possible behind him. Of course, this is Samaswati on the forefront. So and like a question, where did I start this? I was taught by my grandmother. So she would always wake up at 4 o'clock in the morning, start preparing her stuff and look at my plants. So as a child, when I saw that, it was so much interested into it, that I ended up myself trying to look at my plants and understanding the colors and so forth. But of course, I never thought it's a gift. I thought it's something that I can just do. That's where I learned the primary colors, the secondary colors from my grandmother, Unas Khosan. So as I grow older, of course, the gift grew. So I'm basically self-taught. So as I grow older, the gift also grew and grew and grew and grew. So when I was finishing my matric, that's when I realized that I can actually make a living out of this, because of the clientele I used to get. So when I painted the artwork, I never thought that I would give it
to the king. It was too far-fetched that I would just bring a painting into Swaziland and just give it to the king like that so quickly. But because of a wonderful sister of mine called Tandi, like I'm wearing her stuff, Vunula Uhlobe, she's the one who gave me the interpretation of the outfit, what it means. Abobabe bagqoka ini, abomama bagqoka ini, how do they look, all the details, basically. Of course, I had to add my own feeling into the artwork, but she was very specific with how the attires look and how ihlala kanjani nje emzimbeni, and she went even deeper and deeper and deeper, brought into explaining the Swazi culture. So that really helped me a lot to be able to approach this artwork in a way that won't be disrespectful to His Majesty. Khumalo uthi nakadweba lo mdwebo wakhe bekungekho nje nani emcondweni wakhe ekutheni atowethula kuwo emakhosi. Uthi namanje uyatimangala ukuthi ingwenyama imhloniphe kangaka ngekuthi iwamukele lo mdwebo wakhe. Ubonga ikakhulu naDzadze Thandi Dlamini wakuleli lokutalwa eGundwini lohlala eMpumalanga, lathi wahlangana naye eMpumalanga, lathi wase wenda lisu lekuthi atowethula kuwo emakhosi. Umnumzane Khumalo akawuvali nani umlomo wakhe ngemphatho layitfolile eMaswatini nakasalungiselela lokwetfula lo mdwebo wakhe kuwo emakhosi. Umzilikazi kaMashobane uthumisela wona emakhosi ngeligalelo lawo lekubusa lesive sawo ngenhlakanipho nangekuthula, ikakhulu nangakugcinwa kwemihambo nemasiko eSiswati. Uthi lelive laseSwatini seliyohlala njalo lisenhlitweni yakhe njalo njalo. So I took 6 months to finish the artwork, of course, because now you have to, as you work, you try to come up with more brilliant, fresh, beautiful ideas as to what now do I need to add there, to add there, to add there. So if you look at the painting, there's like 3 scenarios in the painting. There's the first scenario, which is like Umhlanga, and then there's the last part, and then there's the one in the middle. So, but when you look at the painting, it flows very nice, very beautifully. The Swazi people are presented so perfectly. There's basically all cultures there. Those ones that you can't see, they are behind those people there. Hey, unophakathi. Khula Mlisa, khula Nzanzaneli. Khula Mlisa. Yatinga 25 kumabasa. Eminyakeni wetinkulungwane letilishumi nemfica. Lamashumi lasiphohlongo nesithupha. Naliphuma libalela edleni leMaswati. Solo laqhakaza lithokomele imisebe yalo yenabele emhlabeni wonke jikelele. Ubaba sipita kaSadak eTroika sihalalisela ingwenyama ngeminyaka lengama-40 isesihlalweni sebukhosi. Sine sibambana basengwane practicini sifisela ingwenyama lunwelo loluthe bayethe wena waphakathi Simuswati wesithathu siyakubingelela sewukhulile akubonile emacawe eAfrika. Ngathi njengeliswati leli tinde endzaweni lesesikhwahlandi legcwele emaswati labakhuluma Swati nabo. Ngathi mangicala kuyawuhlala khona ngafike ngaba nalentshisekelo ukuthi phela naleli live lesengihleli kilo la linemaswati, and letinye timpo labatendako abachubi njengalendlela mina lengikhuliseke ngayo eSwatini. Ngabekisa nje kule mvunulo yethu thina eMaswati nalokunye ngabe sengiba nentshisekelo nesifiso futhi sekwekuthi sengike ngingenda iorganization or inkampani lengibese ngiyayiregister ngekhamba kwesikhathi letawuchaza kabanti ngalamasiko eMaswati, ichaze nangale mvunulo. Ngoba phela bona ngisangabi ngilomdzala kangaka emasikweni, kodwa ke ngikhule ngawo lamasiko, ngafunza nangendlela yeMaswati lahlonipha ngawo. Ngabe seke sengisungula uvunula uhlobo cultural events.
vunula uhlube cultural events ubese utala kusile kwethu cultural celebration. Dzadze Thandi Dlamini longumngani wemnumzane Khumalo uveta kujabula kwakhe ngalomdwebo lowetfulwa ngumnumzane Khumalo emakhosini ekukuhalaliseni kule mikhosi lemibili wekugujwa kweminyaka lange-40 seloku Ingonyama yatsatsa sihlalo sebukhosi kanye nako kugujwa kolusuku lwayo lokutalwa lange-58. Uyasichazela ukuthi bahlangana kanjani nemnumzane Khumalo nekutsi ingabe ligalelo lini lalidlala ekutheni kudwebeke lo mdwebo wemakhosi. Ngathi bathi tena bangibona ngivela kuma-podcast ngoba bahle bangi-invite kuma-podcast la khona bayasithanza Siswati kakhulu eMpumalanga eNasport. Ngahamba-ke ngaya kuma-podcast ngifike ngicoce bangicocisa ngemvunulo yethu thina eMaswati. Ngibachazela lokho ukuthi imvunulo yethu asimani nje thina sivunulo. Le mvunulo yethu ine meaning thide kiyo and angeke nje uchamuke uvunule umdada ngiyabekisa ngoba umdada siyati ukuthi uvunulwa makwendiweni. Ungaba incwala ngaba gidwa sibindi umdada utawuvunula bobani. Nathi thina bomake bengichaza nje ngalokho ukuthi kakhulu ngichaza ngale yabomake ngoba ngikhuliseke ngifundziseka ngayo. Bengibachazela lokho ukuthi mawungumake uvunula kanje uvunula lokhu awuvunuli makunjani. Bengichaza lokho ke waseke babelonga ngababe Sheikh Singuna useligwalagwaleni wendala uhlelo sidlangalo lidzala lungena ngelisondlo nga7:10 entsambama. Wangi-invite ke ngalelinye ilanga wathi Nkosi asewuvele la enyonini yebukhosi. Sesitake sicoce kunetihloko nje letithide lengiva kungazuthi labantu labasha labasesengangawe nabeva kukhuluma wena batawuva ngoba phela emasiko ethu amcokwa buve bethu kumcokwa naleli lwimi lesilukhulumako kumcokwa. Lomunye nje wake wangitshela ukuthi sivele side emasiko akusiso sive sona walahla emasiko akho. So ngilangicale khona ke ngihamba ngiya kuGwalagwala FM ngathi ngiya co-hosta ngoba i-host yayo ngobabe Sheikh Singuna uhamba nababexolana eMashabane. Ngihambe ke siyokhuluma basinikeza ihloko lesitawukhuluma ngato ngebuve bethu singemaswati nendlule eminyama nje ngebukhulu bayo ema-Afrika. So ke ngilapho ke ngiyapresenta nabo ngichazele sichazako ke. There's no place like Swaziland, of course. You know that yourself. Beautiful country, beautiful people, beautiful weather. I told one guy who was working at the ICC that the weather here is amazing. He was like, no. It's like, okay, it was raining the whole time. But I mean, I've never experienced that. But my experience was super great. You know, people I met here. And by the way, my sister Thandi, she lives around. She's from around Swaziland. So I guess maybe that's why it was, a bit comfortable for me to be, around and seeing places. It was such a wonderful feeling to stand in front of the king, present the painting. The time that he. Ngijabule kakhulu njengemntwana weLiswati la angasahlali nala ekhaya ngikuhamba kwemato. Kuthi ngibe nebangani laba lengitsite nangicoca nabo ngemasiko ethu singemaswati bajabula kakhulu bafisa ukuthi bangenda lutho loluthide lese bagcine balilethe nasengwenyameni ukuthi batawukhombisa ukuthi bantu abayo labahambile lakhaya labangekho bayakhuluma ngalamasiko bayacoca ngebuhle bengwenyama yemaswati. I just can't also get it in my head. The king has literally made time to come and look at my work and listen to what I had to say about the painting. So I'm super, super excited. I'm definitely coming back to Swaziland. That's exactly what I want to tell you. So yeah, Swaziland is a beautiful place. I even toured Swaziland, went to these wonderful places. I've only been here because of the birthday of the king. Well, my first time was last weekend, which we came for the interview and so forth. So, yeah, that's it.
Umphathi waka Micro Projects umnumzane Sibusiso Mbingo ubonga ligalelo lemakhosi akuleli ngekwakha tikolo letinyendi kude kuthi bonke bantwana bemaswati bafinyelele kuto ngaphandle kwenkinga. Mbingo uthi tikolo takuleli setinhlonhlobele kakhulu kangangekuthi ema-primary school asabalelwa ku-620 lapha eVeni kanti ema-high school wona asabalelwa ku-261. Sithathu ngaba khuthalwane esibayethona phakathi sibonga lo mseni lo muhle esubonako sineke sibancane kepha singasho ukuthi 1986 vele bese sanuka libisi kepha sasikhona kulo msebenzi wa 1986 lo mkhulu welive lasibusa khona sabona khona ingonyama ithatha sihlalo lokwentekileke nami nasifika la ka Micro Project lebo 2003 sifike sayibambisa vele ingonyama sacuba umsebenzi welive le sikubonile lesingakufakaza sibone kwanza tikolwa labedinga khona itolo incumbi twasetakhiwe eVeni i-distance lesihanjwa bantwana kuya etikolweni seyehlile kakhulu kwakho incumbi yema secondary schools uma ukhumbula kahle kube nesikhathi esithe ema primary schools amancane eVeni kepha nyalo nasibuka kulo 40 years kuna over 620 primary schools ma high schools angetulo kwa 261 le nombolo inkulu kakhulu iyasho lokuthi kusekunyenti lokwendiwa kulo 40 years kusonzeta imfundo tudane netakhamiti ukuthi bantwana bangasahamba indlela lenze kuya ekwende tikashana. Indvuna yelitiko letemfundvo nekucecesha umhlonishwa Owen Nxumalo naye ukhuta lwandle kuwo emakhosi ngenhlakanipho yawo ekutheni sive sonke sisekeleke noma ngayiphi indlela. Umhlonishwa Nxumalo ubonga nayo incubekela phambili yesikolo lesakhiwako eLukundu lathi umnguni nakhona emakhosi afake isandla lesibonakalako ekuthuthukisweni kwalommango. Awu konke vele sikuthatha khona isitibeni okwandaba uvele wasikhumbuta ukuthi nasakhathikolwa ngayo itshendlovu asikwakhe kuphelele konke njengoba nje itolo kwakona lokhu bengile bomahlangatsha ngibuka tikolwa letifuna kulungiswa tikolwa tengwenyama vele sesigijimile sathi kwe naletikolwa letilinyatwe yimoya netimvula sesivele sesiticedzile kuboma yiwani nyalo nje siphuma sangena kuletinye tikwatiboshiselweni kunakobahlangatsha lapho khona bekonakele kakhulu siphumile vele sitsenkwe sibonile ingonyama kulo 40 years live layo lithuthukile okandaba imigwaco emabloho bo airport bo highway nguye lohamba phambili lota nevision enhle kakhulu ukuthi live lakhe wekunene alithuthuke nathi vele siyambambisa okandaba nala etikolweni njengoba nje ubonile kulabo CBE i-curriculum sekwenziwe ama-A levels sikopa kuye okandaba lo shido wasithuma wathi temfundo asiphakamise sitiphakamisile ke siyatama ukuthi sitiphakamise njengoba ingwenyama yemhlaba seyishido kithi msakade. Ekusekeleni temphilo kuleli, hulumende wembube wakhe imitholampilo lemisha leminyenti etinkhundleni velonke, inhloso yakhe kubona sona sive sakhe. Inhloso yakhe kubona sona sive sengwenyama siphilile, singahambi netigaba letinze nasiyofuna lona lusito lwetemphilo. Lokunye sekubonile sibona ema-clinics netibhedlela. Ngabekisa nje lapha kaMathatha eBig Bend. Itolo bekuya eGochephart uma ufuna kuyobeleka kepha nyalo iclinic seyila kaMathatha edolobheni ngalamafisha uyeboma phungwane kugcwele ama-clinic la ihlane sekune clinic nawubhekile kuboluve sekunema clinic lokwenta ukuthi sive singasayi edibhedlela etikhulu sayelo sito litholakala Dudane ngilamanye ke ama milestones ingwenyama lesibone iwasebenta kule minyaka le40 kanjalo nasemakhaya uma ubuka imfuyo itolo bekunegedwa lokukhulu dinkomo damba indlela lenze kwemadiphi kepha nyale emadiphi asadudane abantwana sebakhona ukudibhisa bashiyeni kwemadleleni bagijima baye esikolweni ngoba lamadiphi asakhiwe Dudane nemide lokunye lokuthi ngucwethu inkulu esibone kulo 40 years emaqala imisebenzi yentuthuko ayisadekwa phasi ehlahla ayakhiwa lonke live mahola kepha nje kakhulu sikhwama saka Micro nesikhwama saka
RDF ngobhutinasisi kule ngaphandle tiyabambisana netikhwama ukuthi tifuqele imisebenzi yentuthuko le ngaphandle lesibona kule sikhwama saka Micro sibona imisebenzi yethu yakhiwa minyenti kakhulu kule saka RDF sibona kungena imisebenzi emabhizinisi la miphakathi akusemahhola kuyafiwa kwakwemahhola lonke lelive imiphakathi iyatransforma iyashintsha ngelizinga lesetulu kakhulu. Indzaba yekuthuthukiswa kwemigwaco yakuleli iyindzaba mlonyeni kulandzela kutsi hulumende wembube aphume umkhono nesiphanga kuyo. Imigwaco lemikhulu yakuleli seyifakwe litiyela, leminye yayo seyivele ilungiselelwa kufakwa lona litiyela, kanti leyo ifaka ekhatsi yakumaloma, Nsoko, Hlatsi, Mbulungwane naleminye. Lokunye ke lesikubonile sisisela ka micro project esithunywa nguye uhulumende wembube sibona umsebenzi wabogeza emakhaya. Lo siteka nje baka natural resources bathi access to electricity eluntwini emaswatini za onke iku 88%. Lokho kube imisebenzi ya RDF imisebenzi ya Micro ngela timali ta Community Development Special Fund imisebenzi yamashayina le yonke ile timali naso tihlanganisa kulo 40 years tifake imigogodla emakhaya abantu nyalo sebamthola gezi lula lokusho ukuthi singasho ukuthi iaccess to electricity even seku 88% kulo 40 years esikhuluma ngayo. Hulumende wembube uthunyiswa kakhulu ngaso sikhwama saka RDF lesasungulwa yiNgwenyama Lucobo lesinenjongo yekuthuthukisa eMaswati ngekuthi akhe tinhlangano telubanjiswano bese bafaka ticelo tekusekelwa ngabonsumbulwane. Umnumzane Sibusiso Mbingo longumphathi waka Micro Projects uveta buhle baso lesikhwama saka RDF. Lokunye le hulumende akusukumisile bo Micro ibambile be Ministry of Public Works bayibambile asakhiwe emabhloko lonke lelive nanyalo aqhiba akhiwa kusho ukuthi namasibuka sibona sive sekulula ukuthi sichumane sekulula ukuthi sive sifike emadolobheni kusetawulandzela lamanye ama phases njoba kusenema studies lasandiwa njoba lona ngiloqhamuka ngalapha ngasemoneni ikhona ke leminye imigwaqo lehamba ngalapha iyozonshaya iyonke bosombotse bombhekelweni nayo yonke leyo mgwaqo leyo selo nayo ngileminye yetawu singekhamba kwesikhathi ibukwetwe ukuthi nayo ifakwe litiyela lelifanele ebekunene. Singale saphika umseni usemnyenti ndzabeni temabhloko nabotebetebe nabo nokuthi imigwaqo emakhaya isaqhubeka vele usinakona litulu ingahambeki kepha ke uhulumende somhlohlo olukhulu nyalo lokuthi le migwaqo emakhaya ayihlale njalo ilungile. Njengoba sibona namhlanje lapha lo msebenzi sokubuka lapha u57 million lesikhwama siphumile sabambisa imimango ema-association kunetigulumba kunemaloli kunako konke njengoba nibona ema-hose trailer lapha kuyakhombisa ukuthi i-RDF kama setinkundla siyasebenza sekuthuthukisa tinkundla siyasebenza so siba ka micro project litiko liyasithuma vele ukuthi asiphume sibambise litiko kuprovide kakhulu nako labathi ngesilungu technical support ukuthi ke besisesi idinga nabathuthukisi sibuka inhlangano langaphandle ukuthi ngibafakile nibo 10% ngoba ngibasibona kunjena ngene bo 10% sibe simfakele 10% lo ngaba imali abe ngemandla kube ngulokwa nalokwa bese uhulumende yalekelela kanga 90%. So lokho lesikubona kunje namuhla lesikubonile kahoho lapha emadlangambezi sakubona empolonjeni lapha empolonjeni ebongjeni hosi yasesibuya khona lo namuhla ingonyama itobuso lomsebenzi la enkundleni ekhanyeni so lokhu kama senkundla sihlabene lokuyena sikubonile kusukuma ngemandla kulo 40 years sibona i-Regional Development Fund idlala ubhedu sonke siyayibona kade uyaxoshwa eduke emakhaya nanzi ekhanyeni namuhla bekunene sijabula kuba lapha uToni Bonane kunivusela netobona lemisebenzi lena lesitoyibusisa namuhla njoba silapha nje kunemisebenzi lemihle
but lesinesibinzi sekusho ngilokuthi nasiphuma nga2028 because of umhlonja amaphalala sitabele livela kaNgwane sinemigwaqo lemihle bothela wayeka labanenge ngendlela lesimanga ngiyawadi ukuthi kuna D29 la kaNgwane D29 lugaganeni luve okemalanga nakukhulunywa ecabinet ulugaganeni luve lokuhle sikubona kuloko sive siyahlangana siyasonzela ingonyama siyiqale kwetfula imisebenzi yamaloli yetigulumba lesikhwambe sivele sikhona idolo kepha lo nyaka sesingene kulenye level la khona ingonyama mathupha siyibona inesive kulethwa intuthuko emakhaya abantu bathola emaloli bathola tigulumba Asiliphethe lapho ke mbukeli ihlelo sive siyathuthuka sesiyibonile kanye nayo intuthuko yonke eveni laseSwatini eminyakeni lengu40 kusukela inkosi Mswati III yathatha sona sihlalo sebukhosi ngeminyaka wa1986 saphinze futhi sayibona nemisebenzi lefezekile ngekusidwa ngito tikhwama letifana naso saka RDF tikhwama letasungulwa ngiyo inkosi Mswati III sambona naye umdwebi tithombe umnumzane Dr Khumalo lophuma khona eMpumalanga eveni lase South Africa lowethula sona sipho kiwo emakhosi ngemgcibelo ebusuku bowubukela sive siyathuthuka kuso sibuko semaswati eSwatini TV uyakuvalelisa ke nokwazi iphumelele wakadlamini uthi asibonane evikini lelilandzelako usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Mina ngihlelelene